Hello guys, welcome again to my channel Uburyo TV guys. Nanone twongeye kuguha ikaze ku biganiro bica ku Buryo TV, aho uherereye hirya no hino ukurikirana ibiganiro byacu uruw'ingenzi cyane. Guys, nkuko twari tumaze kubivuga muri video yacu yabanje, turi kureba uburyo uclaiminga amasol power 20,000 muri Avive network. Uyu mwanya tugiye kukwereka ni gute waclaiminga 50,000 bya sol power muri Avive network. Niba utarakora mining ya Avive network, urebe link muri video description nawe utangire ukore iyi mining. Guys, ahangaha rero tugiye kukwereka ni gute waclaiminga 50,000 uhujije account yawe ya Twitter n'iya Avive network. Urabanza uza hano handitse tip cyangwa se tips, uhakore kugira ngo urebe niki kirimo. Guys, uko tugiye kubikora nawe abari kugenda ubikora. Urabona ko ugifungura hano kuri tips handitseho follow to earn, kurikira uwinjiza cyangwa se ubakurikire ubashe kwinjiza. Uburyo bwa mbere ni ugukonegita Twitter account yawe kuri Avive app. Urafata account yawe ya Twitter uyikonegite kuri app ya Avive, hanyuma kuri kabiri urafollowinga Twitter ya Avive network, uraza kubakorera following. Hanyuma gatatu ni claim power after following Avive Twitter for 5 minutes. Hano kuri gatatu uraclaiminga amasol power nyuma y'iminota 5 ukoze follow kuri Twitter ya Avive. Guys, urahita uza hano handitse Twitter, urahabona hano hasi hari agashushanyo ka Twitter, hanyuma aba ariho ukora kugira ngo ukore iriya step ya mbere. Icyo yakora, harafunguka tableau imeze gutya, bakubwira ngo ushyiremo account yawe ya Twitter ibanzirijwe n'ikimenyetso cya arobase. Niba ufite Twitter, uranyarukira muri Twitter yawe urebe kuri profile yawe akajambo gatangizwa na arobase, hanyuma ukurikizeho amazina yawe cyangwa se surname yawe yo kuri Twitter. Urugero nk'uku twanditseho @Dogiteri Nsabi 2. Niba nawe witwa ukuntu, nibyo uri buze gushyira ahangaha uko byanditse nka gutya tubikoze, hanyuma uhita ukora confirm. Ubwo step ya mbere yo gukora account ya Twitter ihuza na Avive app iraba irangiye, ugikora confirm. Hanyuma urahita uza hano hasi handitse nanone Avive, hano urabona kuri Twitter ya Avive aba ariho ukora. Nuhakora urahita wisanga muri Twitter app. Nta kindi uri bukore ukigera hano kuri Avive Twitter yabo. Iyi ni dashboard ya Avive kuri Twitter. Urajya hano handitse follow, hanyuma uhakore mu ibara ry'umukara handitse ijambo follow mu nyuguti z'umweru, uba following. Nihamara kujyaho following, hanyuma ubwo uraba ufollowinze Avive Twitter account yabo. Iyo ni step ya kabiri uraba usoje. Nta kindi urakora, ukimara kuba followinga urahita ugaruka muri app ya Avive aho ukorera mining kugira ngo urebe ko iza sol power wazihawe. Urategereza iminota 5 ugaruke muri app, hanyuma urabona ko hano bahise bampa ya masol power 50,000. Guys, ibi bintu biririyo. Ibi bintu iyo ubikoze neza ukomeza wongera umuvuduko wawe wa mining yawe ya Avive. Niba nawe ukora mining ya Avive, izi sol power ntizigucike, uyu muvuduko wa mining ntugucike. Ibi bigufasha kubona ama Avive coin menshi mu gihe gitoya. Ibi bigufasha kubona coin nyinshi mu gihe gitoya iyo wagiye ukora izi step zose. Murabizi ko mu kanya twari tumaze guclaiminga 50,000 bya sol power. Uyu mwanya duclaiminze 50,000 bya sol power. Ibyo byose bigufasha kongera umuvuduko wa Avive network yawe cyangwa se Avive mining yawe. Guys, tuzagaruka turi kubereka uburyo ushyira ifoto kuri profile ya Avive network. Ciao. Niba utarakora subscribe, nyamuneka wibuke gukanda subscribe kugira ngo nawe urusheho gushyigikira Uburyo TV.